بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدين والدين إبسي الجنة دم إسلاما مقالات ريدوا أمة يسيتي في أكسمتي علمائي إماموتا دعاتا في مشايخوتا مقالات ريدواتين خنقوباي حالا يرو أمانتا نديما جروخان خيسا إلى الجي سودان علمائي في شيكوني dhimma magaalaa Direedawaatti walii qabamuudhaan ibsa ejjannoo kan qabxii torba of keessaa qabu qindeessanii qopheessanii jiran. Qabxiin jalqabaa namicha jibbaa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam facaase kana akka dhimma islaamaatii fi bakka bu'oota ummata islaamaa Direedawaatti cimsinee ni balaaleeffanna. Namichi akka arrabsoo maqaballeessaa ergama keenyarra raawwate kana jiraattoonni magaalaa Atlaantaa yeroo gabaabatti seera dura nu dhiheessanii qooda isaan malu akka isaaf kennitanii ummata islaamaa qalbii qabbaneessan abdii isinirraa qabna. Namootan sabummaa dahoo godhachuudhaan amantaa islaamaa tuttuqan hunda isaaniitu ni balaaleeffanna. Miidiyaalee dhuunfaa fi kan dhaabbata garaagaraa namootan amantaa islaamaa tuttuqan afeeruu fi barreeffama seera amantaa cabsan facaasu irratti mootummaanis ta'ee ummanni akeekkachiisa jabaa akka fudhatan ni hubachiifna. Dhaamsa hawaasaa muslimaa magaalaa Direedawaatiif hundaaf yeroo hamtuu keessa jirru kana keessatti warreen amantaa biroo qaban walitti bu'iinsa akka hin uumamne fi jaalalaa fi kabajaan akka duraanii akka wajjin jiraannu dhimmi islaamaa magaalaa Direedawaa ni hubachiisa. Haalli ammaan tana keessa jirru kun obboleeyyan keenya yeroo bakka garaagaraatti nyaata uffata dhabuudhaan rakkoo garaagaraa keessa waan jiraniif ummanni magaalaa Direedawaatii fi hawaasni naannoo isii gargaarsa isaa guddisee heddummeessee akka irra hirmaatu majlisni dhimmi islaamaa magaalaa Direedawaa yaamicha ni godha. ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላስፈላጊ ቃላቶችን ያወጣውን ሰውዬ የተናገሩትን አካል በግልጽ እንቃወማለን። እንደ ድሬዳዋ መጅሊስ ይሄንን ሰውዬ ግለሰብ አስፈላጊውን እርምጃ ተወስዶ ለህግ ፊት እንዲያቀርቡልን በአካባቢ የሚኖሩ የአትላንታ ጆርጂያ ነዋሪዎችን እንማጸናለን። ሃይማኖትን ተገን በማድረግ እስልምና ላይ የጥላቻ ንግግሮችን የሚያካሂዱትን ሰዎች በግልጽ እንቃወማለን። የመንግስትም ሆነ የግል ሚዲያዎች እስልምናን የሚያጥላሉና የሚያንቋሽሹ ሰዎችንም ሆነ ጽሁፎችን የሚያሰራጩ ግለሰቦች ላይ አስፈላጊውንም እርምጃ እየወሰዱ ከዚህ ድርጊታቸው እንዲታቀቡ እናሳስባለን። የድሬዳዋ ማህበረሰብ እና የአካባቢ ነዋሪ የሆናችሁ በሙሉ ያለንበት አስቸጋሪ ሁኔታ ተገንዝባችሁ ከሌሎች ሃይማኖት ወንድሞችና እህቶች ጋር በሰላም እና በፍቅር እንደምንኖር እያሳሰብን አላስፈላጊ ግጭት ውስጥ መግባትን እንድትታቀቡ እናሳስባለን። ያለንበት ጊዜ አስቸጋሪ እንደመሆኑ መጠን ወንድሞቻችን እና እህቶቻችን በብዙ ስቃይ የሚበላ የሚለበስ እንዲሁም ደግሞ መኖሪያ ቦታቸውን ጥሎ የወጡ ወንድሞቻችን ችግር ውስጥ ስላሉ የነሱን እርዳታ እንደሌላውም እንደወትሮውም ጊዜ ጠንክሮ እንዲቀጥል ጥሪያችንን እናሳስባለን። ህዳር 30 2014 ድሬዳዋ እስልምና ጉዳይ ከፍተኛ
Macarbate maraykanka ee Atlanta ku nool ee muslimiintii ninka dadka diinta islaamka aflagaadeeyay in meel kasta oo joogtiin talaabo aad ka qaadaan iyaan isku waafaqnay Allahu akbar marka kalkool waxa kale oo isku waafaqnay dadka ajnabiga ah ee kala haysta diinta muslimiinta iyo kiristaankuba isku dhac diimeed ninka maadaama inuu dadka ka dhax sameeyo uu doonayo waa in dadka diimaha kala haystaana ninkaas iyaguna talaabo inoogala qaadi lahaayeen si isku dhac dadka diimaha uu dhaxdooda uga aboorin dhinac midaata inaan uga soo wada jeesano iyaan ku heshiinay Allahu akbar waxa kale oo haddaba maanta bayaankan isaga ah ku jiray dadka ku barakacay qaybta qorax dhaca sidii dadka muslimiinta ay u garabsiin lahaayeen nin walna wixii uu hayo uu uga gargaari lahaa dhibaatada ay ku jiraan dhar ha noqoto raashin ha noqoto lacag ha noqoto in la garab siiyo iyaan mowqifka maanta isagana iyaan ku heshiinay Allahu akbar dhageysiga aadna dhageysatiin waad ku mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh